Sizethula emzimkhulu wezohatshe SABC ziza kuwe ngesindebele nanzi esithujileko. Katiso, whom I'm now knowing as my brother-in-law, now calling him Butke, he told me that a friend of his had been arrested. Sergeant Ukomishinara wamapolisa weSidibe ngojanyisiwe emsebenzini uBrigadier Abraham Nkwashu utshele ikomishini kaMadlanga bona banoKatisho Molefe bazana ngumkhari bakhe wahlala umfowabo wathathwa nguKT Molefe. His position as a police officer with knowledge of investigation processes further heightens the risk. Ibandla lezokuthuthiswa komphakathi lithi ipolice elijanyisiwe emsebenzini uSergeant Fani Nkosi kungenzeka athweswe amanye amaqala njengomana lisaraga iphenyo. Izakhamuzi zemalahleni eMpumalanga zithi kuyabhala ngama-ofisi weSASSA wakhona batsho nanyana ungafika ekuseni kangangani uyokujika ungakalifumani sizo ngombana bavala ngesimbi ye-10 ekuseni. Kuhle khulu ukungifumana ningilindile nendaba zandamba manje zesindebele. Mina nginguCedric Mwebya, akwande emakhaya. Ukomishinara wamapolisa wesinge seSidibe ngojanyisiwe emsebenzini uBrigadier Abraham Nkwashu uvele phambi kwekomishini kaMadlanga namhlanje ayokuhlathulula ngobudlelwane bakhe nomsola wobulelesi uKatiso KT Molefe. Wathi batsho bahlobana ngomkhari bakhe wahlala ufundiswa owabuye wathathwa nguMolefe. Unkwasho uthi batsho wahlangana noMolefe ngemva kokuthi ufundiswa ahlanganise umhlangano nokuyela eminyangeni kaMgwengweni wango-2024 lapho uMolefe aveza khona indaba yokubotshwa kukaMichael Puletau ipolisa laphambilini elisolwa ngokuthindeka ekubulaweni kuka-Ahmad Swart. uBrigadier Abraham Nkwashu uqalene namacala wokulinga ukucabhela ngecala lokubulawa kwa-Ahmad Swart begodu wabonakala phezu komgadangiso wevideo avakatshela omunye umsolwa ecaleni leli uKatiso KT Molefe. Kanti uhlathulule ubudlelwano bakhe noMolefe njengobudlelwano bomndeni njengombana uMolefe athethene nofundiswa owayethethwe mnakwabo likaNkwashu usazi ngaphambilini ekumenza umkhari bakhe owathalako wayekwenda kwaMolefe. Nanyana ufundiswa ekhe kwaba nesikhathi lapha abangezwani kuhle khona banoNkwashu kodwa waragela phambili wahlanganisa umhlangano phakathi kwakaNkwashu noMolefe lapha uMolefe aphakamisa khona indaba yokubotshwa kukaMichael Puletau. Concluding the meeting, Katiso, whom I'm now knowing as my brother-in-law, now calling him Butke, he told me that a friend of his had been arrested, and he needed to know if the state will oppose bail as he wanted to pay the bail money for his friend. Unkwashu uragele phambili nokugandelela indaba yobuhlobo endabeni yokuthi wavakatshela uMolefe ejele wabe wamphathela nokudla nezambatho ngebanga lokubana uthethe umkhari bakhe owathalako ekhabo. I deny that I attempted to interfere in any manner. My conduct was limited to assisting my sister by facilitating the delivery of the clothing to her husband while he was in custody. Izinto zichukulukile nakuchinga phambili kwatshengisa ukuthi indaba yobuhlobo le ayisiyo iqiniso. Lokhu kunjengombana uSergeant Lebogang Chukudu ararise khona uNkwashu ovumako ukuthi wakhulumisana noMolefe ngoTawu noChukudu. uChukudu Thebatsho bekatshela ufakazi B ufokisi odlala indima ekutheni ibheyili iyaphasiswa nofana njani. Lokhu kufakazela ukuthi insolo zokuqaphela nokulinga ukusebenzisa amandla ngendlela engakafanele ehlelweni ziliqiniso. Ukulayelwa kwekomishini kuyaraga.
Ibandla lezokuthuthuswa komphakathi NPA lithi ipholisa elijanyiswe emsebenzini uSergeant Fani Nkosi kungenzeka athweswe amanye amacala njengomana lisaraga iphenyo. uNkosi uqalene namacala amathathu wokubhalelwa kubeka ingidi endaweni ephephileko, amacala abunane wokubhalelwa ukuvikela inkule, ukukhandela ukusebenza komthetho. uNkosi udinywe ibhayili ikhotho kaMagistrata wePretoria North, kanti ikhotho ithi uNkosi ubhalelwe kuveza ubufakazi obaneleko ukuthi kuba yini kufanele anikelwe ibhayili. Umagistrata ohlabegumbi ipholisa elijanyisiwe emsebenzini uSergeant Fani Nkosi wathi uphula ithemba lomphakathi begodu ubufakazi abuthule esibaweni sakhe sebhayili abuzwakali begodu ubuzele ngokuphika yonke into kwaphela. He has also failed to provide satisfactory evidence of unlawful storage of the firearms and ammunition. He has also not provided any assurances that he will not interfere with the administration of justice. Ikhotho ithi uNkosi ubhalelwe kunikela ikhotho ihlathululo ezwakalako ukuthi kuba yini athole namadoketha asithandathu amalungana nobulelesi bokudlelezela inkolo yezithuthi imali. Linye idoketha kuthiwa lifihlwe iminyaka elithumi yonke. Kazi uNkosi ubhalelwe nakutshela ikhotho ukuthi kuba yini athole nesisetshenziswa zesipholiseni ajanyisiwe emsebenzini. Ikhotho ingezelela ngokuthi uzokubaleka nanganikelwe ibhayili. His position as a police officer with knowledge of investigation processes further heightens the risk. Ibandla lezokuthuthuswa komphakathi lisamukele isiqundo sekhotho. You must understand that investigations in this matter are ongoing, and if there are any charges that needs to be added, will be added, and if any other person of interest that needs to be added on this case will be added. We do believe that granting him bail poses a direct threat to the operations of the SAPS. We strongly believe that he is being utilized by the cartels as a runner, as a coordinator. Icala lisuliselwe ngomhla ka-21 kuMrhayili. Liyanda igandelelo kumengameli uCyril Ramaphosa ukuthi amjamise emsebenzini ukomishana wamapholisa uGeneral Fani Masemula. Lokhu kulandela ukuvela kwakaMasemula ekhotho izolo lapha aqalana khona nokuphula umthetho wokuphathwa kwemali zomphakathi iPublic Management Act. uMasemula uyokubuyela kude ekhotho mhlana amalanga inyanga ezako lapha ayokuvela khona nongqondongqondo wesiqhema sezenlelesi uVusimuzi Khet Matlala. uFani Masemula uvele enkundleni yamatyala ngolwesibini laze ityala lakhe lamiselwa kule nyanga izayo. Uxelele onondaba kuba ukhe wathethathethana nomongameli ngezizithyolo. Umongameli Ramaphosa uthenga phambili uza kuthatha isigqibo ngoMasemula ngokomthetho. Usihlalo wekomiti yesipolisa uIan Cameron ufuna uMasemula abekwe ecaleni. Presidency must act urgently. The continued hesitation to act decisively is no longer tenable. At a time when South Africans are under siege from crime. Amanye amaqela opolitiko aphefumle enjenje. President Cyril Ramaphosa must act swiftly and decisively and place the National Police Commissioner, Fani Masemula, on precautionary suspension. This is not a presumption of guilt, but a commitment to protecting the credibility of the office and allowing due process to proceed. He should have asked for a leave. You know, like you don't have to wait for the president to then place you on suspension. It is therefore the responsibility of the president to restore the integrity of that office. Umongameli unalo igunya lokumnqumamisa emsebenzini uMasemula, kodwa isigqibo sokumgxotha kufuneka siphandwe yikomishoni ekhethekileyo efaka isindululo kumongameli. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Umnyango wezokuthutha eLimpopo uthi ingozi yebhesi eyenzeke endleleni N1 hlanu kweLouis Trichardt ibangelwe ukubhalelwa kubrika kwebhesi. Kubhubhe umkhweli munye kwalimala abathathu kanti ibhesi le beyichinga eZimbabwe nayiza kulahlekelwa lilawulo yayokuwela ngemgodini ngamasa namhlanje. Ibhesi le beyilayitshe abakhweli ababunane namalunga wekhampani yebhesi asithandathu. Ingozi le yenzeke endleleni esemhobeni iChambuzi hlanu kwejika lendlela Ingwe. Ingozi le yenzeke phakathi kobusuku. Ingozi yesithathu ethinta ibhesi eyenzeke endaweni le enyangeni endathu. Ngosinikhawu ubona kopheleleko wabhubha abantu abama-44 ibhesi ekhabe ichinga eZimbabwe eMalawi iza kutshayisa emhobeni iChambuzi. Umnyango wezenthuthi uthi iphenyo likanobangela wengozi le liyaraga.
Preliminary reports indicate that a bus was traveling from Johannesburg en route to Harare with 6 staff crew members and 8 passengers. It is alleged that the driver lost control. From the reports, it's indicated that the bus brakes failed horribly so, and it resulted in a horror accident. This time is on the right, on your way from Gauteng, which is very abnormal. Umtshayeli webhisi uthi ibhalelwe kubreaka nayiza kuketuka. I come from Johannesburg. Then on the top of this mountain, I felt the brake. The bus is failed. Then I tried to proceed. Then the bus lose your control. I'm feeling bad, but because this is the first time to do this, I'm not feeling good in this situation. Nakusenjalo abantu ababili kwabathathu abangeniswa esibhedlela baphumile. Nasibuya entolo. Ushubo botle ka moka ke sa robala. Ke nkgeila ke tshologa ke tlhatsha gore a ke tsebe gore go fitlha nako mang. Basongwe mathumbu ubusuku bonke ngemva kokudla emngcwabeni abathathu babhubha kunye nomntazinyana oneminyaka 7 ubudala eLimpopo. Sisaraka nendaba lapha mbukeli kanti nazi kuphundile kwendaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Izakhamuzi zeMalahleni eMpumalanga ziphakamise bona kube nento yenziwa ngama-ofisi weSASSA khona eMalahleni ngoba nabatsho akasabenzeli litho ngokutsho kwezakhamuzi batsho nakuza kulungelwa khona kufuze uvukele ngamasa ngoba ilayini lakhona liqundwa ngesimbi ye-10 ekseni. Abantu abaningi kubathatha inyanga lapho okhunye bekube iminyaka wonke solo bagidlela umholo. Iminyango yona ivuliwe ema-ofisini weSASSA. Nanyana kunjalo izakhamuzi zithi ziqondwa ngesimbi ye-10. Abantu beMalahleni bathi umhlago wabona yifene kwaSASSA. USurprise Khoza uthi sekufana nokuthi alikho office leSASSA eMalahleni. We've been going there trying to reach the help esilidingayo. Senza ukuthi usizo asilitholi. Sometimes we had to ukuthi silale ngaphandle khona lapha kaSASSA kuse ekseni still usizo singalitholanga. Mama nabe sithi imali akulela now uthi uyabuza ukuthi hayi imali lapha right now uthi uyabuza ukuthi hayi imali lapha right ugcina sabo basikhatha bathi sina siyachayisa si bahlali bala with bank ngoba iSASSA sithembe yona lena ngiyezwa abantu abaningi vele bayakhala bathi bayeza bayajika and we spend money to come here, we don't just ngezinyawo abanye sihlala kude. Nanyana kunjalo umkhulumeli weSASSA eMpumalanga uSenzeni Ngubeni uthi ama-ofisi bekavalelwe ukungakhambisani nemithetho ethileko kodwa nabantu bebaya kunjalo. iSASSA office eMalahleni in Witbank was closed due to non-compliance to Occupational Health Standard OSH by the Department of Labour. SASSA embarked on integrated community registration outreach program to inform the community about the challenges that we are facing, but also assisted them with inquiries and by taking application. Ungubeni uthi basehlelweni lokuvula ama-ofisi amatsha eMalahleni. Uhulumende wesifunda seLimpopo uthumele imphathimandla zomnyango wezempilo ukuyokuhlola indaba mraro yokudliwa kokudla kuneChef emngcwabeni eMuntung wabahobe ngaphandle kwePolokwane. Imphathimandla ziqinisekise ukuthi abantu ababhubhileko esehlakalweni bathathu ingasi abasithandathu njengembikweni yaphambilini. Abanye abaningi bangeniswe esibhedlela. Ivakatho likaNdunankulu wesifunda uPhophi Ramathuba liza ngemva kwamalanga amane ngemva kwesehlakalo esenzeke emngcwabeni eMatung wabohobe. Iningi labantu elikhambele umngcwabo kuzwakala ukuthi abanye babo bathome ukugula khona emngcwabeni ngemva ukudla ekusolwa bona kunechefu. Imphathimandla zempilo ziqinisekise ukuthi babantu abalikhulu nama-23 abalatshwe ngosonto.
Kuzwakala bona inkulu eziningi zilile ngokusongwa amathumbu, ukuthulula kunye nokubuyisa. Ezinye zazo zisalatshwa esibhedlela. Ebele bogobe ka stampa di rice coleslaw matsapane le namago Jubo botlhe ka moka ke sa robala. Ke nkgeila ke tshologa ke tlhatsha kore a ke tsebe gore go fitlha nako mang. Izazi zisalinga ukuhlola umhlobo wechefu ekusola bona idliwe. Amapholisa aqinisekise ukuthi babantu abathathu ababhubhileko nekubalwa kibo umntazinyana oneminyaka elikhomba obudala. Dipolelo tše re di dirang mo di Facebook le di eng a di re thushe ka selo gona benong a wa tlhokofala ba batho ba ba 8 ke clarify taba eo go tlhokofetse batho ba 3 fela ke 3 fela le yang kwa kere. Izazi zesiforensiki zisalinga ukuhlola kanti imphumela izokwethula emphakathini waGamaja nasele baqedile ngephenyo. Zangaphandle zithi umengameli weAmerica ukuthulisile ukubeka phasi kwengikhali phakathi kwabo neIran njengoba kunemizamo yokukhulumisana ukulinga uqeda ipi eIraq inyanga pheze ezimbili. Umengameli weAmerica uDonald Trump uthi ukuthula kwesikhatshana banakho neIran kuzokuraga bekubeke lapho kufakwa khona isibawo ngokusemthethweni bese kucedwe inkulumiswano. Nanyana angezelela isikhathi sokuthula kwesikhatshana nje uTrump uthi amajoni emanzini eAmerica ayokuraga nokuvala umzila emanzini lapho kudlula khona imikhumbi yeIran yezohwebelana. Undunankulu wePakistan uShehbaz Sharif ulamukela igadangweli uthi lenza ukuthi ukukhulumisana kurage. Ukuthula kwesikhatshana nokho kwavunyelwana ngakho ekuthomeni kwenyanga le ukulandela imizamo yokulamula eyenziwa yiPakistan kodwa ipi yasola irage njalo. Ekuthomeni iIran yaba nokuzaza okukhulu. Umeluleki womdosi phambili wenkulumiswano usomkhulumi weParliament uMuhammad Baqir Khalif uthi isimemezelo sikaTrump ngenzeka semariyadlana nje. Nakusenjalo ukuraga kwepi sekubalwa nezehlakalo elwandle kwenza kube nokuzaza ngokuthula okunzinzileko. So we are of course planning having different scenarios for what might happen. But I have to be quite blunt and say that even in the best case scenarios, it's not a very good case. Amabhizinisi ephasina wayawuza umoya kwanje. Anevalo lokungaphazamiseka kwekambiso yokusabalalisa impahla awukuhlotshaniswa nokunganzinzi eStrait of Hormuz. We might experience security of supply problems on jet fuel. Maybe later even also on diesel. We're not there yet, but this can happen. Sincane isikhathi sokubamba inkulumiswano khathesi njengoba naraga nokwanda amathuba ukuthi ipile ithuwelele. Asikale umbona wakho mbukele ngokubhubha kwabantu ngemva kokudla kwemngcwabeni. Nakho umbona wakho uyalandela mbukele. Kwemngcwabeni akuye emakhaya kokuthoma. Kwesibili kunomuntu othwele ichefu ekudlini lokho kwemngcwabeni. Nakhona mangabe ukudla lokho vele bekunechefu kune possibility ukuthi ngomunye naye bekaphithizela lapha emngcwabeni bekajeje akusiba abapheki labo abafaka ichefu. Uhulumeni angangenelele ke kuze kutholakala ukuthi ke kwenzakelini. Lezo nkampani ezisuke ikhiphe lokho kudla zijeziswa nini noma ijeziswa mase kunjani ukuthi idayisa ukudla okunobuthi. iDepartment of Health nabachekisise ukudla lokho ukuthi vele ukudla lokho akuthethephi. Okungenzeka ukuthi nakho lokho kudla bese kuphelele isikhathi. Ngiyacabanga ukuthi nabo ke labo kade bephila ake bebizwe nabo bephenyisiswe kabanzi. Kodwa kufanele ke kuphenywe nje kubheka ukuthi yini ngempela kuyiyona mbangela. Sike zingabashiyi nabo bonke abedibane nento yembisa. Babe khona abantu abajeziswayo ngokuthi batyisa abantu ukutya kunetyhefu kuyafana nokubulala oko. Lelali kwenzeke kuyo esehlo iphansi kohlaselo lo muntu wenze lento. Umbono ngeyombukele SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezikulu.
Lochambukeli ekhaya sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sithola lapha ke amathuba nge-30% ngale ngegwini elisesewula nenaga bese ke ngale ke nge-KZN atholakala nge-60%. Nothi uyaqala esifundeni sempumalanga nangale ke endaweni zeLimpopo atholakale nge-80%. Sibona lapha ke 80% ibuyela kakhulu ngapha ngehlangothini la nge-Northwest. Ngale ke eMpumalanga yenaga atholakale amazinga okuchisa ngamathuba alinganiselwa lapha ke ku-60%. Kanti ke belivulile ke ngale ngendaweni ezingesewula. Sibona lapha ke isilemukiso ilwandle libukhali kubangwa umoya naku osuka ngale ke endaweni ezingeJingalanga ukufika ngapha ngesewula yenaga endaweni zalapha kuboGqeberhana. Kusasa ke kusesenjalo ke imjijo iduma kumbi ngale ngePhulukwane ukuchinga lapha kuboMayikeng nangale ngakubo Uppington nelwandle la lisesebukhali ngokunjalo. Siyasuduka ukwazi ukubona ukuthi kanjani amazinga okuchisa. Sithome ngapha ngeGauteng limakhazana pheze imini yonke khulukhulu lapha ke eVereeniging nalapha ngeSprings Pitori buya nganeno amakhaza khona afikela lapha ku-19 degrees Celsius ngemva kwamadina. Siyocala lapha isifunda sangale ngeLimpopo naso ke simakhaza endaweni eziningi kulapha eMusina eBilabila neLiphalale lapho lithi ukuphola ngemva kwamadina nge-20. Siyocala lapha ke isifunda sangale ngeMpumalanga sibonakala simakhaza naso ke yenibatheni futhumele khulukhulu lapho ke Emelo indawo zonke zimakhaza sifunda sonke sangeMpumalanga. Asiyocala lapha ke iKwaZulu Natal sibona ke nayo imakhaza pheze isifunda sonke kulapha ke ePort Shepstone eDurban nangale ngeRichards Bay la ngakubangcono ngemva kwamadina iRichards Bay nge-21. Leya ke Eastern Cape ebonakala ke nayo imakhaza kezinye indawo nokho ke kuthi ke ezinye sibona lapha ke lipholile be-22 bo-23. Asicale lapha ke isifunda sangale ngeJingalanga Kapa eCape Town nge-20 pholile ngemva kwamadina iMossel Bay imakhazana pheze imini yonke. Sifunda sangale ke ngeNorthern Cape kusasa naso ke sithi ukuphola lapha kuboKhanavon sifuthumele nangale ke ngesifundeni sangale ngeFreystata pheze endaweni eziningi kumakhaza nangale ke ngeNorthwest. Sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako. Dido. Kanti kusasa nangelesihlanu zikhona indaba ngezesiswati kanti ngesimbi yakhomba ebusuku nje zindaba zesulu nisale nomusa.